Then kasing municipalities in classification da makabase akit ang itang kabiyayan, I mean the economic that level na finances. I think mo rin, for example, na in karelang, let's say Bacolor, for example. I'm medyo familiar kung bagyaki ang Bacolor because of what Bacolor went through. Yes. Bacolor went through so many calamities, the major calamity of which itang serious na ning pamagbaba na ning lahar, umuha rin from 1991 hanggang 1995 in major, hanggang even after that. It became very, very hard for Bacolor to recover. Kay ba't ni salbag-salbag la rin memalen, kay ba't din memalen, Bacolor, miras la ka rin mi ayaliwang buwan, mi ayaliwang lugar. So, resettlements, ang popang dengaliwa, kay Marayo, Mindoro, Palawan, Mindanao, yung malalagwan salita. Susukdan de kasi keng income, kaya ang share keng national wealth. Wari tintaan sasabihin na itang share keng national wealth. Kanitang minunay nga sa ken internal revenue allotment. Ngayon yung bayo na yung term. Gusto kasing yung population kaya magbabayan, timoking Bacolor, magbabayan naman yung kayang share kaya ang national wealth. At for municipalities like Bacolor, na malati mo itang halos ala ng mas vibrant economic activities, kay ba't itang population damig baba. Siyempre, itang local income, ang po pa itang share, kaya itang national wealth, formerly known as the internal revenue allotment share, magbabaya naman. Diyan pang matena kanyang manungkulan o masipag lareng magobra. Talaga mong ating yung certain limit pwedeng abutan itang progreso. Mat na mupin na makatula naman na metong niya pala kareng ni pasar na Bacolod Joaquin Bacolod ng 2020. SGLG itong nanuman imposible ng akwa baluyo sinabi na nun siya magkaning akwa yan. Actually, mga categorize na retan So, detang akwadang incentives. So, detang provinces pumanikwalang 7 million. Itong probinsya. Parang punitang syudad na 7 billion muna. Oo, Pero detang municipalities po sa 5 billion. Managwala rin banging 5 million, nagdakal Maragula bagay. Kening menikwa early bird sana to complete fiscal year 2022 SGLG Incentive Fund projects nationwide. Apulo lang po natin inaos ng early birds at chula kay ni King Central Luzon, in Mexico Pampanga, Bagak Bataan, Hermosa Bataan, Banban Tarlac City, Zaragoza Nueva Ecija, Plaridel Bulacan, Talavera Nueva Ecija, Santa Maria Bulacan, ampoing Orion Bataan. Siguro mas ang tingyaring i-mention nini for 6 straight SGLG passers municipal kay kilog na po ni nga na Mabanwa, kareng sablang provinces, cities and municipalities kaya Mabilog Pilipinas, atin pong 25. At karetang 25 nga reta, 6 la po rin at yung Central Luzon. So good number nung lawen. Apit po yung Balanga City, Bataan, Provincial Government of Bulacan, Plaridel Bulacan, Florida Blanca, Pampanga, Mabalacat City, Pampanga, ang puping Balening Victoria, and Tarlac. Ating soning makanining award. Lawan tayo siguro kahit economic impact na kahit business perspective mo naman. Meron yung sangkan yun definitely. Nung bakit then investors, bumuntalan din mo kaya katano kay Central Luzon, nakakita yung growth na ng economy, countryside development. Lalawin din talaga. Uling edaburing babagal ang proseso ng gobyerno, edaburing ating red tape. Kaya mahulagaya mo naman para ka rin business sector, yung makanining klaseng award na. Detang karelang gagamitan na parametro talagang aliwala naman. Balik ko sabihin, medyo mahigpit mo naman. At saka atin la talagang detang percentage points na gagamitan da. Bala mo, metong niya mo ka rin prestigiosong award mo naman. Ngayon then kritiko, detang mag-observe at sanem mo naman kay local governance. Yung kahit ramdaman ko, sasabihan ng SGLG naman, pagmayo mo, bala mo, duwasing ko. Itang makanya. Itang sobra nung mga karakal din, manikwa, balo mo naman
nung lawer mo offhand gyang muli nawe makanano lang ni pasar din ada ne makana nano gewa na para maging outstanding la kasi syempre yung paglalawi SGLG nung menikwa ka pang makanya na incentive ne ketang incentive fund 5 million 7 million syempre offhand yang ka-evaluator ating tan certain ating yung reputasyon yung gobyerno po yung manong kulan so deta nga aliwa makantay sa sabihan karakagda naman ng manikwa na waring pema niya padla rin outstanding manikwala so sasabihan da kaila mo rin natin yung political bias kena Ito pinimboy kung putang natin so nandin binggit may subjectivity syempre evaluator na kay yan lulubing political bias sa kitang setup na atinta mo with BILG LGU kay ba o yung city government or municipal government maragulya ano potential sasabihin na rin kritiko na ning award kitang political bias baka nano yung mapalyarin nung kitang makalitang setup. Well, yung political bias kasi we are all political beings, we're all political animals sa adapin, ala namang metong mga tao, including the evaluators themselves, including this agency of government itself. It is not a perfect institution and detang karelang interpretation ang popang paglalawi pwede la naman ma-taint with political bias kasi sabihan mo na itang ang posibleng atin lang connection somehow mo naman kasi lalo ang deta makaniting sasabihan na pag makantay paglalawi or atin mo rin ka rin aliwang lugar ne ako naman asabing makanyan mo naman keti anti mo kanita sinabi da na bandang norte niyang po bandang south ang sasabihan da man dapat manikwa o niya guling tatakot lang so makanta yung sasabihan da of course I have no proof though these are observations that could be looked into yung metong itang resource constraint sa aman one kasi baluyo din niyayaliwang LGU din kaya din talagang mayap amanong kulat. Ang well-meaning na tao, sabihan mo na may mag-aral naman, well-meaning lang, matinding malasakit na sinambut la because they were, let's say, loved by the people, makanyan, uling pro-people, lang asanting la kay record, yung track record daw, miswerchan lang menong kulat. Dapat itang disnandang local government mapalyaring melimas ne coffers ne o kaya nung yaman melimas dimot lamon talaga niya pala mo you can only do so much ne ing metong pa ito sigurong sistema itang lack of a unified performance management or governance system na pwede dang gamit na template kaya karelang pa maggawang let's say roadmap kasi nang kaipin nung kulang ka naman resources maski pa itang simpleng land use plan itang local development plan mangailangan lang ang resources din Justin JM o data pingkai nung alakang milyon ka man makapagawang talagang sabi mo credible survey nung nuka rin plano mong masalese ing puntalanan ng kekang munisipalidad o syudad so mag-contribute la naman deta ne ketang nung bakit deng aliwa manikwa or nung manikwa la syempre retang mas ating means ilang manikwa but of course itang means kasi is not sure fire formula to pass the SGLG kasi if you're the way you govern naman masalese diyan ating kampera malustela mo I mean mas squander lang mo naman detang resources but generally speaking itaytang metong kareta wala mo problema kay nung bakit deng aliwa lulog because of resource constraints.
atin mo rin mayatong pa itang aside from the resources na itang lack of long-term impact assessment. Uling banwa-banwa yung mararapatin buri sabihin ba, banwa-banwa, manaliwala focus, dening manungkulan, especially... Hindi nga manuan ko din, I was referring to a roadmap, a strategy map. Naman kasi, ganagan ng LGU sa kanilang roadmap or strategy map. Nang kaipin, alalaman vision, mission, objectives So, nang kaya naman, depende mo kaya ang wisdom na ning sinambut o ning manungkulan. Kasi ala namang permanent, ala na ka man akit LGU na atin bala mo permanent ng vision Wow. Actually, yung permanent mo naman ka rin LGU, itang karelang mission Kasi mandated by law at yung local government code. Nung nanudaret ang dapat ng obra o kung detang servisyon dapat ng ibiyake ang balen. Pero nung karing ka mo manalumpakan, ala ka talagang meto nga malino pamagsuri keng kabilyanan ng kaya kang lugar at nung nanudaret ang strengths, weaknesses, opportunities and threats, makanyan. At ka talaga gawang mag-strategic planning. Itang pahinto na long term, mapalyaring alayo talaga ito. Dapat kasi, mas nung lalawin may evaluate na in local government, lalawin niya naman kitang mas malambatan o itang strategic o long term. Aliwa mo itang ngeni within a period of 1 year. So, pwede kasing indeng aliwa namang manungkulan na man masyadong, ating kasi mga galing mo rin na manungkulan, masyadong kain SGLG naman. Kasi paglalawid, masatsula kitang long term, so itang karelang planning, nung nanula rin ang priorities, uling ilabalo din karelang in context, in pamangailangan. So, probably, oreta-retang aliw ang mga bagay na maging kailangan lawin kay SGLG. But overall, I think the SGLG is already a good way of encouraging local government units to excel and then to really deliver on their promises, at least niya tinang makanyan evaluate kareng LGUs. Siguro on that note, we should congratulate the SGLG pastors. But of course, we want to, hats off to the DILG. So in Central Luzon, of course, DILG Central Luzon is headed by a new guy, but nonetheless, Bayu, karas keng governance, malambat na keng DILG, but he was recently given the chance to be the head of the DILG in Region 3, Attorney Noida. Congratulations po at sa lahat, kareng ganaganang linog. Pero karyatang ali kayo po ma-frustrate, ali kayo milalako, sika na nalong. Datang yung panahon, nakwaya rin yan, tura niya rin yan, and nung mag-improve ya pa itang SGLG at makorek lang itang manuanda rin kritiko, I think they will stand a chance. So, tutupin, first time Mika Pride March in San Fernando. This is true. Bayo tayo palawal ta balita kung pintalan nita mismong Pride March. Talaga may ngutang tanakaretang focal persons kayong syudad. Di po talaga yung first ever na mipalyaring Pride March kayong syudad.